upon his appointment and eventual swearing in as Chief Justice of Uganda. A position of immense responsibility. Indeed. Okay. Ensonga nkuzibaire zite myaka 5 na mukaga yonka. Ni yeine akandi ubukomperenga n'abandi hakahakire bali bakuzero huno bamukera mu myaka baitu norora mu myaka 5 na mukaga. To me it is okay so long as he stays a man of his words. Kuyanagamba zero tolerance to corruption simanyi bichi but at the same time twareba nyakumura winyi dora kumjango ha responsibility rya ne ingane ibwakasheshera and indeed I think being young it is okay aboko siteka ngu ntwenda ngu generation age nayo ebase kwegezo mbinte byeshomere ebase kubikora kandi base okukore kine ezengoga eyo kugira ngo aho kumwetengera nagumana kana yenda ku updating and kibani kimwanguhira so nyine iteka cyangwa emyaka habwanje kibasa kuba kitine nshonga so long as yaba yizire kore cyo ekibamutora ndakora kandi akakishikiriza ko kucemerire atabire compromised ngo kutubentureba bamwe bari kugirana batwazo mu offices zitari zimwe na zimwe umumwe no hura yebuza yagira ati umuntu nakuronda nakomurimo then no shanga ngo eti yakugambira twabasa kukikora ningo shanga ngo no basa fighting against him hatoza kushanga ngo amuherwa izoba emyaka habwanje tinshonga so long as yaba nashikirize umurimo gurahanga yamutuma. Esayona tujya kwantegetwa Gideon Senyomo kandi ali umfield na tujya ensongezo kwatagana na Karuru. Tulompiride ya Karuru kandi okurant koma bebembezi hande ngo zitalizimu na zimu kandi ko kutuzire ntukwereza ngatibe wese okurant kwereza buri kimu kiona ekikuba kigeno maiso na muno munekero kwatagana na Karuru okurant koma abebembezi ngo kutwatandikira rulengo rw'umukuru wihanga atoyija abakoraso mu kwato ko ruhanga buri ndengo zona toyijo mu cities kandi ntukoma ba mayors ahamo na ba chairpersons abentebe za katano kwetoro lihanga biona ngo kutwizire ntukukyaho okweka Karuru akorekerezibwa kwa nikaterwe kiro ekyanyenkya twine kwantukoreza updates ezo ogumeno zimanya Akaruru akongo kujya kuba ngaterwa no kurano yo Uganda oketabamu ekikuru muno turozire ngutana apebere nkemune abanya-Uganda mu Karuru kanu akandi ekyo kyongiro kwankira likiriza gamba fodana nakuba president na naba members ba parliament konka kutwagira hari ba city mayors ba chairpersons LC5 abantu bakabariyo mbyabo bakabariyo mirimo yabo datana kwa so low konka obeno mango riyo no rya omwihanga rya workwe if anything hatinya abantu nkabone bashime kwani ndonda tukakoma ahabo kuba tokubasa kubura kuza kurondo mwebembezo okura ngo ashime kwana kutwaro misho then amherwizo gatanu ko tihanga ryituruturo mu mikono and that was your responsibility yo wene kwano shikiriza then washanga ngutoragire yo nchanchi manyisa ngu you don't care itirije checho no ija kwiciriza nebyo bagamba barga higuru so twine kureba no complaininga kandi kora complaining ngo ine kuba no reba wawatira Karura akawotarakatire bakakutomchome bakakoma ahabo kuba niwe kuba wariro munsi yawe orukwe okutira nababandi bona bondo kuba ninde bambakwata abana bembeza baturiyo ntukoma no bebembezi bayitu mari abarukutumanya abararurengo rwa hansi kansala nabanamanya ngo sister Charity nararahan nabanamanya ngo nuwakubale ha ground ya hamuna yitwe but generally turozire nsonge kwatagana na low turn up yabatezi ba Karuru izirenera likeza uko borkorora nako mukuru wihanga konka sister tule batezi ba Karuru millions makumyabiri nemu omwihanga lyona kandi okarora millions 10 zonka nizo zataningira apo kurana zitera nakyo sipya nkitoleka ngo omhendo gwa batezi ba Karuru gukaba muke so ntweka kuza ziri 10 ezindi almost 10 nemu kandi zihandikisibwe zikaba zirinka so toijantora kandi twekire abo kuba umukuhandikisa kwitu na mnonga byendanga muntu na nachi konoza kushanga even abana b'amashomero bine endanga muntu ezikandi amwe no basa kushanga bataratunjire nakiriho kujango bagaruko muka kwasa kutera Karuraka nkabaza university bahumurikire manyabiha nebindi so uza kushanga ngo
miliyoni ziriya zindi 11 zabuzire abamwe numwe babire bari kandi abana babarwire bari yabitanda abandi nabona babafire oyiro kugira ngo to updating ina ko bafire on process hagati yaho, so we cannot iron out such facts kugira ngo nazo zibasa kwa zaretire ziriya miliyoni 10 zitaba 11 zabururayo. Then of course ina batakufayo nk'abanyayugana ko kutwantugamba umuntu is just there carefree tibikumukwa abura kuza kutera karuru. So at the end of the day tukamaragadira ngo bari abakanga amanyabiya inabo kwa babi batari kubasa futera inabe barwire inabafire inabagizireki turasa kushanga nkezi taratire ziri miliyoni nk'itano ninga mukaga mukuteka teko kwanje but it is worry nobuzira kuba mukaga zonka roho ubuzibu somehow somewhere abantu no kutasomesa bakurungi bakamanya ensonga kuba nibeta gisokurana batera karuru because abam habagenya butwali sero mukayira kaka karuru kwenda kumanyiso bobiro taro bakaga batwereza story ngo ubundi abateze bakaruru ubwire bwa cyagoriya kwatese mwatera hey hati chifu buri kiro kino ntuteroha atarukumanya no mbezi wenyine warkuba natera ekinakyo kikoleka laxte gama ngo ubundi mbantu akwamba twali ensongezo batate muno mani kuraba asomesa gamba kuraba mbukutu taliye munemu basomesa abanya Uganda bamanyise ngo biro biti bantu winywe emyeze biri yero kuyija ntujja kuba tutera akaruru ko mu bimbeze nanka na nanka so nuko umnyeganda agumena amanya nshonga nazo nyinji nyine of course nyinji nuko uli agumena amanya umnyeganda agumena amanya ngo kiro kitinda kutera nanga baitata lukuru akaruntu katera nyenkya umunyegana natera iwe chabita kwa nakumanya ori informed nubwaru kukaguza ngo bitubule bame antu bateradi abamemba buza kunyencha karensa kwantutera baye birabi namushanje amajangwa karuruka kawayo konka twine Gideon Senyomo neja kuba natushikira na yoreka kunjera okutoreka bari baza kuterwa karuru nyencha kare birabi namushanje kwezi kwitu okoko banza bitu na nahandi abamwe twantutungo kutina sobwa okurabira mu kutetari yemwe nemwe. By the way nkabandi mo wabe yatandika kutina no kutetema hanyuma internet garuru wao ubu yabecuru kwa hanyuma takashira kutera karuru kenyine like 2 to 3 days to the voting day nkabana jantinze yo ninga mpare cyabo kubokora abantu bine bigambo shot bine like authentic sources or umuntu ari serious na gamsamani so nteka ngo nawe mwe bakatina tinda yoko babasa kwenda batagire kutera karuru bari ko expecting violence ye chikacha higuru ibemboreka harimo kutema nebuhoroma byakatolize nkahina nebindi so ruyare abamwe nito turetire enamba y'abatezi bakaruru ya cendera ahabo kitwentoreka ngo azifu naza kwa intimidation yo mtu yechikacherengere kandi amuherwa izoba tugaruka to blaming ngo abantu kutubatera karuru and when we are one of the root causes eziretira abantu abatatera karuru. So tutegerize Gideon Senyomo okutoreka bamwe abikuza kugendo mesho izoberi ya nyencha kare omukutera karuru hari yabo abine kwambatererwa nyencha kare. So tinka yenda ngo tubase kumwake bugambo ntandike kujanta n'abaningano bariya tucomutegerize okubasa kongera kutushurura enshongezo akiriko kabira kakaruru tukarwo mutiro cikuru twazo mu karuru mbwe kiryaho turabe nteza ngo turashange piri ntutaho mukumuritsa kw'abana tibe ntsa kutambaye nawe tutakumanyire. It's been a busy kind of period bitinyana kwisiyo muzeire ngo ejo cyangwa 10 byo kwezi kwa kabiri abana mbambagarika ha mashomero nabo sitanga cyangwa nahari atwashangiriza nebirabiro na mukaga really just a few days abana bakabasagarika amashomero takazo muri yebi byo kugira muri yecho chonka okebwa ngo abana nabawe ruzaro ne yawe kandi na fizi nyukusa kudishashira na nebi kwambije kubatara ho biyona tuwabiha hatukuna bitandika watsiga waza semeriye kwantuzuhondera abo kwa mazima kwezemerire kandi akayire kalahara okurole 210 ya government yatayiro kurangwa abana basobora kwane bagaruka amasomero ntuterera tutayina kugarukira na muno muniyo muzayire tongero kwantu kwijicho itekanize ekero kwinganaki omukayire nko kwantu kimanya akasento soko bakaspendingira na muno mukiro ekikuru Christmas naki expenditure kabaho iguru toija twata mu karuru abampa bazeye twatule mu karuru abarukiro bwingi obundi katusinga kandi yobwa kabiro bino kamanya kakaba commercialized
kandi hati uturugiro kutyakara umuntu kakabe kubanika hwa akanje nsonga nzizo ebiri kumi by'abana kugaruka amasomero. Gideon Senyomo aine namberali mu kibuga Mbarara kandi ari nabantu abatalibamu nabamu tukigumya ngwabo bebe mbezi rundi batezi bakaruru abanya-Uganda nubo aimerire nabo omukayire nkakano. Gideon twakwakira program simuka tule live gatwereze ho na hori. Wewe mnonga lake kasanga chino muri wa TV wese murire muta akashesha kandi kahindio muri kateta umurembo rambara enshonga erizo anicho chukuru celebration de konka twargo muri yoko mbya kibina cha NRA ati NRM twargo ko nyencha kare abina mshanje tinakaruko ko mutana karuraka nako kutorana abebemezi na mnonga twantu gamburembo rambara rand vision level, that means to Mbara City North na Mbara City South awakaruraka ntakusibizeyo Mbako watana ba meya watana ba kansara no mwami buyondo ogo no mari kwenda kucisha abantu bakatete nebicoke byeherire nyinda tumwakire anje kushobora ni mnungu yo muri bwa TV West abwaci oshime kubanozo mukaruraka iwo wakatete nebicoke byeherire abwaci oshime kubano wejumba omukaruraka mwambiyondo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Indamsi abantu mwena muri ireje abakibyamire mwimuke abayimukire tutanike kuzakuronda kapia abakuzo mu karuru kuronda karuru ba agents banje mwena ba coordinator please mwongere mwamani akaniko kire obwacho umuntu waburijo ashimukweje mu karura akanyecha kare umuntu waburijo nimba kungaru yale mwine kwejumbira akarukanyecha kare mutora n'abantu banyu abacyaro kandi abakora abagamba abakutwara message nikibakwa ntibajinani zibwaho munonga mwatora n'abantu banyu kandi abo bantu banyu abumene kutorana ninye munwanu wanyu ninye mugambi ninye mukozi ninye aranywane kandi akumanya kunywana chabaho ukatwana kazombwebembezi nunda kutancyari kina munonga muntu waburijo amuntu waburijo ninyenda kutanika no skilling abantu abahansi abantu abahansi tingamba ngwabo konka medium level na lower apa ne basa kuturemera konka medium na lower yituri mwitwe ntekwa kubase bityo babuyondo ine bejesa ko turakore sente kurete emishomo abishi creating webyaharani za liquid soap n'ibindi bingi mwene bintu umuntu waburije niza kulobinga niza barobingira niza kubashakira abenkoko abakubasa kuhinga emwani n'ibindi niza kunywana Uganda yona ni kugira mu mikabo umuntu wa TV sinasa kutubuza turinkane nonda kuzucha bicweka kina munonga yituri right now turiyo muko wanje bidachikezi ndio ningambiro wanje toba ndio umugisha umba kansala zibona ndio umugisha mbwenu Gideon watching kora then turiyo mukatete ward nyenda kushakira katete ward na south yona because nani stamo mu council ni kunywana ba kansala bona ba south na north konka specifically katete ward neganyirwamo Kuna wanga makunona kusofa barabire mbasalima bahabona na hata wabona tashobya kansala zimeya kachebezi bona barabiremo nibakuba ba the best friends of mine okorojegere niza kutambura nabona uruzegere wenyine manya tuna turiyo mbasi konke tukutana ni Tausi na Globe konka turiyo mbasi uruzegere byaho ako nako karaba muyombre kwa chigo sosaka kafaho enshonga na karuru akarije tugamba unkatirizo bari yanyincha kare arimwa ba municipality ni mu muryo konka ito tugamba abo rembo rambara nicho kwisi yatwine constituency ibiri Mbara North na South na mnonga bari mu ntebe nanyi ndakeza gici cyane kucenga na mnonga wakweteze urembo rambara akarukanye cyakare nakutorana twazo muri South twine Jomo Mugabi na Rita nabandi bantu bana twazo muri North tineyo gumisira cyabwisho nawe narita nabandi bana enshonga ni yakaruru twatunga mushakanta yese na nondijo atugambire we amrundogo akabe naenda mwebembese amazina gawe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale munonga omutebe kanisa program wa Gideon amazina ndio marucheyune kandi ndio mutuze w'Chekeki ayichakatete kiteberesero
chino iyo kabe no ndamwebembese atanchira ari cyo kwenda gutorana omwebembezi onkwenda atandikireho kwenda atandikireho abe buhereza bw'enguto enguto zitu na muno omu byarokwe enguto ziri kubi ino basa kugamba byara ko batashi basama bona barabiremo ate twaza kurasa ho wahika side za karugangama uko hafire munonga empompogomo wahika kuno yo mu kitebera hansokwe ensuro zikarye enguto ecyakandi tine ebisaru ebisharara nishereka mu bashuma obundi tokamanya ngo baba batebenkanisa entebekanisa nungi bakatekawo embera kurereka ngo abantu abo bona bayongerayo ecyakandi amizi marungi tutekateka ngo kansara wito murungi okutukuza kutora na inchakare ebirabi na musanzu naza kutukora mberezo kandi ni nsaba abantu becweka cyakatete wodi bona barebere kimwe mwami Moses Buyondo ni wayine potential yo kurebeka ngo yatukorera ebintu bitukwenda babare munongo mu Gideon omwanya okutine muna n'umusigazi nawo umusigazi nomanya abemza kuza kutorana ne ba kansara andi nguzono nosa kugira hihi otugambira amazina iyo nkomunyeto okabe no yindaki omwebembezi iyo nkomunyeto okabe no ndomwebembeza akora kitani kurukwa musya barebe na nizina ryawo Sibemta Muriyemta amazina ninye Mugisha Isaac Prince kandi go mushiya gumukoreba aha ni dad wanje nye ko muntu mbe nishaba ati nkabantu nkaba mabatera akaru bakagendaho batkorera ibintu by'amani nkabintu ki enguto bastereza kuba yesterday utubentura bariya inchuchu gutire kwatera muchuchugubire hari muri ya door to door door to door agamba kamhero wotukendera nyenda kusima PA wanje akoziro umurimo gw'amani ayabaziwe Muhammad na timu ye yona bashabani ba driving reje umaruche yune ugutukoruganaho tukoziro umurimo gw'amani turonzera karuru twakashaba turi mu final touches abantu bena nimba kunga mwije muntera karunyencha kare mwije mbwingi tana pebire rinche I love you tamwe tana pebire rinche buri nyuma konka kiraka nyencha kare mu rugeyo mu ndebe se rishoriye mbabazi muntorane nze kubebembera nze kubashakira buri kimwe cyo wasgoryo yasigala ndi Buyondo Moses na coordinators banje mwena mtaka byama mwimuke nasigara ndi Buyondo Moses nintumira umucara wanje akuteka katoche akatogo nakajuice niga shari store ari yaho abana banje bona ebigambo nibyebo no kushemerwa obutwonja kwereza nkitwe TV West ntkoraganza nizo bari anyumwe baziyo ntukutaraga bicyuka bitari mwe na bimwe okwisasha yeri yayokorangira wakireka ngare om studio tuguze na program simukana sigana Senyomo Gideon aho murembo rwambara Senyomo Gideon webare mununga message eji eyo atuhereza ensonga tutuza karuru akandi ensonga zo tusemeri gwitwara nk'ekintu kipuro mukerekano akaturumu namuno turukoma bebembeza abahakyaro ha ground henyini abo turukusiba nabo abarukumanya ensonga zaitu akandi abaraturetere nkorakorana harurengo rwebyaro tubendeza obusinguzi basebona banyabo buriyo mu mukitice kandi tubendeza kucera mukazafutera karurizo bajanye nchakara birna mushanju muze gutorana abebembezo banyu abendengezo eza hansi ukubasa kujango guno muntu wo kureba one on one kamugambira busasa bwawe then bucyo mukwataho akabasa kuronda a way forward ndakikasha tunamushanju ezarengo mushayiti yo kubanza twine kubanza so mukahumuro nabwo cyo mureke tukanje yo kace mutakarugaho turiyo natugaruka
Orwa kabiri oru otaferwa ntwija kuba twine Dickson Kyabaseta turi kuganira aha kuhinga ekinyobwa ekya cashew nuts. Abinji ninjira numwebuza cashew nuts nishi twinda kureba kunuyo muri mbarra cyo nikihingwayo so ntuza kuba tuganira na Dickson Kyabaseta kushangwa hanu omurube harwe ari kutushoborera aha kinyobwa kya cashew nuts no kingota no kihamuki tuyine kuguhinga ahantu hari hamizi kora gute ahantu hari hamizi nko mu rusharara of course cyo kubanza tugira ngo mutaka hingo mu rusharara ni mu kimanya konka go mutogo wa guto mu rusharara amazima ni goma ako ati gukwenda mizi iti gukugenda nabusha na waba no guhinga no gushira mizi konka go gwehahira ewo nota honka mizi ogureka mwe go gwani gwehahira niho guri kukura omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okorwa mu byaro okuza mu tawuni omunterane z'abari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona icyo murebi witu aine kumanya nituza kucyumisa yekumwe no mukumanya abo kubekera biho cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda twegiteho aha programu yareba hindijere ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabenire bantu kandi tegatika uza kushwera nabaza kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina nyinyi konkana abawana ekediyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina hanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindijere nebereho buri Sunday shahina ze kiro aha TV West Honga Ni twabwa program ya sisimuka kiri cyo butonje charity ntinelake kasanga kia kiki turiyo mukira kempa praza makuru konkani kusiyanga ba Stanbic Bank ni bakwetanga bashyirira amataji gabo bakweje soko kwasa kusevinga je nabo otine kuteganisibwa kona na karuno katunga buri kimwe cyona kibase kutambura jo mwaka 2026 bine za branches ningasha mataji omwihangariyo na buri cheka binemu branch katureba urupapuro rwa The New Vision nabagiranti battle for KCCA Council why NRM gained more ground in the city council elections amakuru gariyaha basa kucyengo cyetegereze new chief justice president Yoweri Museveni nindeba shitamire nabatahi baha okubasa okurahiza chief justice kandi amakuru agutwakakwerezaho bitu no rupapuro urwa The New Vision rwaga kongera utakaferwa kureba new chief justice agiro mjenyi bya Alphonse Owinyidolo Noha
Chinese President Hairis Museveni on re-election. Amakuru nago gari ya page ya gatano mu papura wito rwa The New Vision akasheshekera izoba tinakubera nyenda ngo shembe naco obore kugetegereza. 17 cars linked to 2 billion Ugandan shillings scam impounded. Abyo birumwomu nabyo takaferwa abanya-Uganda tubakashitamaga baturane beyiya so reba kandi abo kubigenzere. 1995 Constitution is Uganda's bedrock on stability. Oguma mweta Jotham mutumwebaze nwari munabasa okutushoborera atyo. Ndukwirukanga nindeba harimo akatabo harimo magazine ejo mu rupapuro rwa The New Vision nindeba nibagira nti NRM at 40 legacy of peace progress. Byona NRM's digital vision to create more jobs. Uganda eyes 10% growth, addressing land issues wins NRM support. Akatabaka no Jacques Kashangamu kandi still nabo ashirinje 12 zonka. Ndukhendera urupapuro na nebyemizano. Bajang, there is no mass national NCS boss ntureba ruyona vowing to register non-compliant federations. No mercy at all. FIFA set hefty rewards. Ebebena biryaha bitkando jikenguna na Manchester United nyechiro Premier League etire Arsenal goals zishato muri 2 kandi bezere celebrations zabo aba Manchester United. Urupapuro rwa Sharuti urwa The New Vision akasheshaka rutunje shirinje 12 bishakwa no shanga na magazine ejo erugambe myaka 40 ya NRM. TV Wesnehinda kandi kairika Bukedde nayo eri hano kandi mazire kwa neragara masiringiru 10. Iran China ke ejiwadde ebyokulwanyisa ebitiiso okwetegekera America biri mu Bukedde yakirokino gyetungira siringiru 10 zonka oyetegereza mukuru wago anogogam ebyavudde mu kulonda basentebe ne bakansala byona Bukedde ebikuletire soma oyitegereze kandi iwo mulungi waliyo naturora nyencha kalemu omanye agarukira ettemu liye mukono polisi ekutte 5 ne mundu nya bazudde pichipichi ezakozesebwa mu mission yokutta osi juka osi ode rwisiro mukishekeke kya mukono polisi eriyo ne korogwayo mukayire nkukana ebya POE bisubirwa okufuluma wiki eno yumzeire hona beroli kandi mwana akakora P7 kandi kokayire week enu etakabere kwa nehwa akandi unebule tugumeza ngo bya POE nibijja kwa nibija kuli Israeli ekese byokulwanisa ebipya Iran byeguze eruguzewa China, Belarus ne Russia ayotola alazecha zako sayona akandi erufuba mbeba buguma sabala muzomupya alayidde Museveni namukutira somo itegereze abyona biri Bukedde enyenjakara ekirokeno yuliyo notorora makuru mayingi aganya kurumu emikolo ejokuze emyaka 40 eja NRM jiri kololo akango okutobeye tukumanyisize emyaka 40 NRM eriyo nejaguza kandi emikolo eri kololo kandi iyo myeganda tosemerire kuba noferwa ebikoleddwa KCCA okutumbula Kampala bikire Kampala Capacity Authority kozire okuro urugo rwa Kampala rwasobora okukora kurana soma Bukedde ekirokeno akandi ensonga ezo zona zirumu osobole kuba nozetegereza njakala ekirokeno study materials zirumu omuzaire guru mwana akandi arukyali haisome omuka okwikebiri 10 byokwezo kwa kabiri mugure study materials eziri mu Bukedde akande kisobole kwanika muyamba Vipers kuntiko babino biri mizano asoma oyetegereze sports na munomuneze kwizira omurupapuro rwa Bukedde asiringi 10 zonka Kasemiro asibudde najireka nge daga bamukuletire asoma omwetegereze akande byona biri Bukedde ekirokeno
ntorora ebindi mbyemizano kana teams ezindi na mnomuneza loko nabyo byona bijwiro mbukede ya kerokeno ngetungira siringi 10 zonka osobora kubana bitegereze nsonga nyamuyinge kerokeno kwezoketi ngetunga siringi 10 akandi mu supermarkets maduka mba agents na handi hona akandi itungira makuru wago obwijwi twaza kuzaho mu kahumuro baronje mwensa kwantu garuka n'abageni bitu na mno wansa kwantu rero imyaka 20 NRM yabere NRA ebiyasiyane koraho ahabwo butaka bwitu Uganda twaza kumura tugaruke neco utakargaho program ekiri systemuka umushana gwine kweta UV light azanzo kushanga ntaro kushanga nto emirimo yawe nyinge ya heru yose umushana njibasa kweta nacho cya koriski ushanga kakukisha no kujya ndabantu ko baryo emirimo kweta mu mushana mwinji wabaza computer obamasimu obani nkoko kurya computation biro bwinji iyo notaga glasses kwanza kuyamba kucendezaje aligera yiti kujya ngo umugire bwo misho atakashanga nije ndwara takwagamba computer abantu bebamuna nesu ni computer no computer atakatanya ni korasi muyanje okay hati twareba icyakwasa kwantireta akahwaka yari hatakabenye nabo nyitegereze nindinda ndeberisho ryazi bicara ninga hinde kile kinakwaza kufiringa icyakwasa kumanyisa ngo hati naza kurwara ka sinus icyo ni cyo wambuze kibuze icyo nti sinus zokutandukana njanje jampola zo kumanze yongera ndoku okuba sign yo kubanza ikitweta blood vision or poor vision ndo muntu wabe nareba hakinda kiriya mitazo igana naracha tamukuchendera achiba nareba ushinangwa ronga kikingiro wata nchakingaho ati utanka kuexpressing abo chine ndebaje ati achete cheniki yes then akushanga nti omuntu owabe notambula kulunja hero umushana gatanufitira umushana misho boko mushana horana ndango ugite toko ndagare bisaje yone basa ko sai nemwe ujya akaho kamene kafuta hero misho gaho ndende akushanga nti omuntu tokire bakarazi tokire red yellow yoro sanguru kinjalo kirero ngo no wale omuntu tokamanya oti n'umuntu wa brown ni alwa black je wasa kureba ninka yashe kwa yanga mino ko gitunga katika shana chini ukaje ngo omurebe kwari wena mutachimureba mino yango mutakureba kurungi ndende akushanga nti omwazyo zokushanga nti omuntu akakuzo ko omwazi aje mchimirungi na hata cyakora kintu cyona kwa natine cyareba kintu cyona kugira ngo rero n'umuhengo horayite kumara tiyareba kundi kandi akwata horayite ashanga atachini cyakire ndo omwazi no shanga stami aterira ayine mchimirungi kugira ngo omwe ombana njasa kwa sai nemwe ndo mbana oje tumwana wanje kusikubira 12 anata kuzana ile mchimirungi aronda kanyaza washita magwanya yoreba nabandi bazana wari yasta bisango je kugira ngo ine mchimirungi ngahita mchimirungi buryo burwira ngo kubana ese bwirobo natakibire bindi byone sama ngo yameza muna nazana nakora imirimo naza kutomera cyo akora je constantly ibara inaje ngargo munju ngo bangaga ingo inani nkora naza kuryama ene naza kwasa inemo de nabinji indije ndware ijeje basa kureta ukoreye ibintu bibiri tini basa kwa stamina ndimuni ngura abantu babiri umwana tinindebe buwazi wazi ewa kurya makarito kanisha mingi nacyo nkiza ngo tshanga ndo muntu nareba nakureba urya njya ubana urya ubaya nareba nka amwina urya tinyo tingasara rugudu nasara rugudu tingumanya mpiguze motoke yakwana motoki emo muri ibi satamanya eriyo netariyo so tambuke kinura istenda rena chiko anachugwa ubona nareba ngo ecyari nareba kijyaro shara ya kanchi atambuke kitari cyazo mukiricho
noyenda kutunga kumanya no kwega kurugo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi neyitorora insinirwe bisya byinji so tugumante leta design zeshemeri tungo bahabuzi kurugo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe ebyo munji nibimanywe mbebe tabashuka mbere tabashuka otaferwa tabashuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba derani watemba basa inakutia honesto yebuza omuzanogu nugwegese binte bikwasira hamaka no kuhakubasa kurwanisa kutunduzibwa okuhereza nebitiniso mubashwerine hamwe nebindi binji ebiturukubuga no mumaka gaitu kwata muhanda ugaruke wanje wajangwe chistetane chikaze ninga nechisha una mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata okora kasho mucheka gwara jenyana ukora huki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitama hoko naro hano leta kaceka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe ene box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayishatu zeciro kandi gwishagaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda neshicweka zihangwe Orwa kabiri oru otaferwa ntija kuba twine Dickson Cyabaseta turi kuganira aha kuhinga ekinyobwa ekya cashew nuts abinji ninjira numwebuza cashew nuts nishi twinda kureba kunuyo muri imbarra cyo nicingwayo so ntuza kwa ntuganira na Dickson Cyabaseta kushangwa hano omuri biharwe ari kutushoborera aha kinyobwa cya cashew nuts no cingota no cihamuci tuyine kuguhinga ahantu hari hamizi kora gute antara mizi nko mu rusharara ufukose cyo kubanza tugira ngo mutaka hingo mu rusharara ni mu kimanya konka go mutogo wa guto mu rusharara amazima ni goma ako ati gukwenda mizi iti gukugenda nabusha na waba no guhinga no gushera mizi konka go gwehahira yego nota honka mizi ogureka mwe ngo gwane gwehahira niho guri kukura TV West nehinda wabale kubanotorora dakika 57 za karaba saha yeitu yokubanza nyinki akareno ebiro biri 26 kandi simuka negena mu maiso ijuka ngo kutuzire ntukumanyisa aha program simuka kirokeno kiro kikuru ekyo kubanza it is a public holiday mu hangara yitu ya Uganda kandi yobo ntuongero kubantu reflecting no kutera tochi mu myaka ya NRM yarukungana makumyana turukujaguza kirokeno na viki ebikozirwe mu myaka
ekyo em omugenyi taliondi nondi nowe Lieutenant Colonel James Mwesije kandi nubo haliabo ba key stakeholders aba kozira buli kimu kiona na muno kuroro businge nebindi byasoro kwa nebaho mu ihanga lyetu ya Uganda kurugwo mu governments ziri ezali zero akande aliyuma lyaba batayire mu buryo kwe kwateramu aliyuma lyaba baye kwatiremu kurora ensongezo niziterekera omwihanga lyetu ya Uganda afanira kwakira webare kwiza webare munonga yakuraba kutureba tutandikiraho yebare munonga moderator na management ya TV West nyenda kubasima munonga nikaputosha abugumana mutwakira mukuteganireho n'abanye-Uganda turebtekateko byabo naburebtekateko bitu kandi nyenda kuramutsa abaturikiza kasheshe no kubatabarsya ekiro kikuru kihanga yacungwiriweho Uganda tukagira obusinge ekiro kikuru nike kenyini Liberations Day kandi mukore mukuru eri omukizaniro kololo akampala kurora ntwijuka akandi orugendo ruturubasire emyaka ya 20 afande akandi tutakagire hare omuntu gwito mukuru erizo mukasheshe tugundi nebyo ebikozirwe omyaka 40 okwisyati nimanya niyo stakeholder ori umwari yabo buryo muchora tugambire ntukutwara because abinjo muri itwe maybe tukatutaroho maybe tukango twakazarwa bitu ntumayangu nibinji munonga ebikozirwe okuruga akireke okukerizoba yebare munonga waza kumanya ebikozirwe omuihango no banze no reba liberation etakabayireho ihangarikara hazo manya ebikozirwe hata abantu ekikubaita nibatandikira ahutiri tubakurebaho nyuma hata kwa kubatarebere nyuma obwabiro takajwire tayeje toka appreciating ngo jwire taye mbwenu nawe nki abanya-Uganda nangwa nimbasa kugira nteminyeto nempangare abo kwa tubera bagurusati bayeheriyo bakaza muchaka bakwate mbundu bakarwanisa obwebembezi byo obwabairo burho bwiro okubanza ihangarika ritari mu bisinge atoro hate ku okutishitamyaha twaba tujwere uniform ogumushikata shitamyaha twantu mutanye guza tsigahosha ebintu bikabura mu ihango mu abantu batsimbara ini ya sabuni abantu batsimbara ini yo mwonyo abantu batsimbara ini yo twenda obusinge bwabo entasya yihanga yona yahoho yajumara Uganda by the way eketa kiri Uganda ninyushka hariho bunaza ha urayo kutigere hakushoma konko muntu komujun kwaberoza nawo muri lift yakubuza otinindiga Uganda amin kandi bamanya Uganda bakandi bamanya amin mbwenu NRA ebemberwa president Yoweri Museveni abantu bagira ikintu bareba ngo ihangere tukatebekana aho ko tukantindura obwebembezi konka takwindura mikore bazo muchaka bari abantu bake munonga kana nabati konka bakabayine mbundu 2005 mbere batahana babare mbundu kabayine mbundu 2005 batandika struggle kumwenda kinana nago barwana then kinana na mukaga kerizoba bayeho government yabire ne teganisa abanya-Uganda bari topsingi by the way bareta na democracy ayaba mu batakufiteka ngo ngwero abo kuba wareba ubururu butwatere kinana buriya bukaba butari ubururu bakaba bataha ka boxi ka UPC UPM DP ubu ni yabaye n'abagize bayingi abantu bajize box bwa DP presiding officer aje ha kipapura cya DP
atahe cya UPC ecya UPC kitaha DP akaruru karangerwa aho niho President Museveni yagiriye ikinega n'abagenzi be bakazomucaka hati abantu bagira ngo ngo nakaruru bakayiba konkano leta boxi eri kureba ngo muryomwe okatera karuru ngatera aha nyaho nashikire bagicuncumura bareba hatene kirumu abantu batandika kutera konkana mbwe no gukorera okwemurugunya okurumu no kugira ngo abafrika tikamanyire kwikiriza defeat konkana intekateka demokrasi kagarakaho obusinge bukagarukaho Uganda etungukire manyeri izoba futashitamya kotine murumu habuka twatwira radio Uganda barashitwena tukakira muri radio Uganda tukugifunziremo ninga bhonera izoba nani mvuga ndagambarira za Kampala kuzo mu radio Uganda ninga TV ya UBC kikakita kubasika so mbwenu emyaka 40 twakivingira iki myaka 40 okubanza kwa byona twakivingira obusinge emyaka 40 Uganda tari muri taro myaka 40 noruga hanshonda yihanga ozahandijo ozahariyeria ozandijo twino obusinge bayide watekiza ubukitu no hostinga empungezi kurwo mu mahanga gandi habwenta rezi yo mahanga gaterere hati no shanga impungezi zenda kutukira ubwinyi nambwene ko muri mbaromu bayine cyaro cyabo bayine village yona yempunyi myaka 40 tutungire ntunguka obutwijomu amwe abantu bafukwa kana bagamba ubona bo kutwita namba yato mukunde banagera ntese tungukire hatagu mwaranje na ndeba kubi mutungukire sente zire obutwija obu government ebicweka nkagana munana by'abanya Uganda bikabta kwata sente mu ngaro ukaba tari mu money economy hatwatigaze bicweka 30 ashatu na munana tu batungukire ashatu na munana n'umujwara tayi ashatu na munana n'umujwara ufite ya Burundi ashatu na munana mu inemero tasha yihanga etungukire enguto zombekirwe amashomero gombekirwe amarwariro gombekirwe kandi ibi byone biretu businge abo kuba mwamutene businge no mwaka wa mwine sente ziri kwingana kino mwaka wa mwine entashyirwa kandi yo nerga hetene businge so mbwenu nambwe cyo kurebera simu ya NRM omukaruru ebe protectinga the gains ebye bitungire tukabasa tutakubi protectinga kitagarikire mu Rwanda abantu bino bugambiro numuzaha mugamba nimba mpurira bo kubota yayisa bajuma bahokene gabata kikaba kiri kitamyakiri ugambire nkai nka ot taroga hata ko kutstanya mu studio wagamba har government aherwaho no shango wa youth winga wa UPC nangwa to kwatwa na police ano no shango youth winga wa UPC na kutwara nabanza nariye byawe nagaruka nakwita youth winga nangwa atari na police ntugambira kai ugiro ti government yagireti ko katiro ugiro ti government nakagwa mega to mushejo rwa mwesi yere nurokora turga home seven wakafakare utaho mwawo byama oyikunkumura nibu singi obutwi yes TVS enehinda kandi tucyari n'umugenyi wetu Nyishakarena Lieutenant Kano Mwesije akandi ariyo natutera ekisani ensonga nko kuzemerire nko kuzabayire kandi nakayira ko nambere bayiziro kurani barwana kuri obusinge n'busoboro kwa n'ugaruka we ensonga n'utugireta kire kikurunga kenu ikihangira Uganda buturiyo ntujaguza no kwijuka bike byabayiraho
events ezitalizimu nazimu akande omukayirako nokurore nkurakurana yekibuweho rundi yekiruweho mukayire nukukan norora bakira kuchura fumo ngu ekiaro tikisobora hakiaro tusobora kunobwa abantu 10 bona agamba buri umwe akunobere uri muntu mubi hakiaro ikiaro tusobora kunobwa abantu abarukungana 10 tutwangiro bundi haroho bitari kugenda mu maiso gabanya Uganda burkwanda baturora baitu kakubogarukayo ukareflectinga na munumune kisani ekya fandaliyo natuhereza haroho bintu ebimhari ebyo ebikozirwe nico goro bakaba natugaraye mbuyire buli batakayize embire kabambi kandi nekera obundi nekero kunihera ngwekero ho mukayire nukukana tugenda maisa fand nensongezo ati nekinde ekyabere kitwita kandi nekitsire amahanga ga Afrika agakukira ubwingi no kutaho mikono y'abandi tuta yabakubuzi tutakubasa kwecweramo nkatu waza kurebe eberoho nanka yagamba banashiwe Uganda tiriya hantu yagara Uganda tiriya tu n'obusinge bwitu abanya Uganda bimukire bakora cyo isi yabo ngo nanka yagamba banashiwe byakwata kukira abanya Uganda washasha kukira abantu abarukwaho so mbwenu National Resistance Movement ekimwe cyabandije gukora no kuri barating abanya Uganda tukaba independent by the way ngira ngo independence ye celebrating ekayija ubwenare mu yakwati hangi twaba independent no manye tukatigera abajungwa bakaba tutwara for granted or pro west or pro east nambwe president Museveni ko bana bambuza kwatira government bamugira pro east or pro west ati nyo pro Uganda habo kuba mushi east nyine yuki west nyine yuki Uganda ni ihanga ryanjye abanya Uganda nibo bantu abumfuturamo pro Uganda mbwenu ideology ya NRM yabanye yoku kwata abanya Uganda hamutama iyo kundi hanga ritu noreba ekizubu cya Afrika cyaba Afrika abakukira ubwingi ndukukira munonga abanya Uganda no butakunda ihanga ritu konka nambwe nwaza kureba kwiha NRM Niger nambwe nimwe abato abagikurire abatari bifa mutuma munonga nibakundi ihanga ryabo konka no shanga ka imwe abanyamahurire umuntu shanga nagamba ningana handika story ushitena inaka Uganda ngo ejumare tumuro ashi yakujumara te kujumara ya jumara ne kujumara so mbweni cyo kureba kutwizire twijana 10 points program kutwizire twataho kada courses umuntu kwega ukamanya ebikwateri ni hangari yawe no kwa solvinga problems izihangari yawe haboko politics and science abantu mwene no interpreting akubi politics data game kashi yaba data game no mwabomanya politics the management the science ya management ya society so oshemere kumanya society okweri oshemere kumanya society okwe kutwazibwa oshemere kumanya okora boneze embera ya society yo nambwe cyo kurebera hat focus ya government omyaka 40 obusinge bwizere entunguka by the way zero mbya hati twafutwa kuri kureba ejo yibati wazimirako kureka warabo mutawe tutika kurumbuza ubunanka na ubumfu bomnyati kandi bunyatse nango bugire bwibwina kadongo bupfu of course abantu bakaba ino oboro konka kandi kukira munonga bakaba ino butamanya oshangano ine bintu one takumanya ko ara bikozese two natina ngukara gire cyakore cyamani nubije kubitwara
sente bakabazibika umwitaka imbinyungo zimwe zirirwa yekebebe hakora batina kugira iki ngo yazihaye natina kugira iki yakora ngo batamuyizira kumukwata ko bari barebo ine sente nyingi ngogo no wa Museveni za road blocks zazitaho imihanda omu kuwabiro banogenda ukota sente zo kugabira road blocker izina zo zibiko ku mukibunu zo kugira ikibazo kwekozeseza akaba kabagenda bakushaba cyayi bete babatarebere face bakireba face dingo no manya hati mwakabatora mu inekezo no bwagambo ruzungura imango ryo mutero no bwagambo nyako imango ryo mutero so bachora kari mukagenda kaza mu rutoro ngugu na duyi so mwene NRM mbe mwe byaretsere nenkwatarusa y'abanyayuganda unity nambere kere point yitu number 3 haboko 10 points program haboko kiyaberereho tikashanga ihange rushwanyagurikire abanyakatoliki tubakuryana aba protestant tukureba musalamu nadaraba abanyakatoliki n'abakristayi karbortaro kabwa nango oh my god hati nambwene ebimwe aho kandi kabaro ko kamara yobwire winyi okoshanga sandemwe abakristayi barya tarhora kuza mu toilet arwamukaga nyikiro bagenda bajize kerezi hati n'abakristo kurya nabo barya sande ndijo hejuru abantu batakurebana konkati nataho mu studio tinkwenda kumanyura wa dini tinkwenda kumanyura wa yangaye nindebo umunyayuganda ni urukoshemere kundeba niko tshemere kureba mugenzi wetu wari by the way ekikutanisa no manya kushobora rajya radio no kubuze burunye uriya nakwatageza kamera nanye ningamba poko yaje emiyogate kushana konka terubamo kandi biturukora nibitungura ihangara bakweta Uganda so mbwene unity ekikuru eki government yegi yaretsere no kugira ngo abanyarwanda bona bakwatanze ubu ababereye batigira amahi gebhand garkwita abantu gatakumanya abantu amahe ko shanga yaga kicuka kimwe kandi ushanga nibenda kwitane izobarumwe abarango bakwata batera bacora batera abarango barakisesi mwena muri yamba konka hati district zabani abana babana batasi abana mahe district baza quotas buri district buri tribe buri Uganda ruba represented umwe kandi gena ideology nungi owamahete bakumwegesa ku futere mbundu cyonka nabamwegesana nebyo buteyekere bamwegesa ni hango kurishemere kugenda bamwegesa nicyo kureba amahega yitugagira discipline bayembu yo kuvugana ba civilian 10 nyambuga n'abasirikari 10 basivye ndikumi nabasaku barumwo orukwato musha ninga kunyakora kasimu zonka nkuru muneke dakika ziri 16 zonka niziza karamusa yitu ya kabiri programs simuka nda Happy Liberations Day emukore mukuru mukizaniro Kololo Ceremonial Grounds kirokino ntongero kubantu terekisani no kwijuka kano Fred Mwesije kandi aliyo na torabera mu mumbera nko kwekaberi kandi nasaze namereka aine nsonge yagamba obyabana comparingira amahe nebchueka ngoko barukuba nabagari kurutinga kandi amazima tubayire ntubukure kana TV West tujya kasese tujya toro tujya gulu tujya nkakurabule hamona bayihayo nuko babagaita kandi abakoburiyo nabayina ideology niyo yarukuba na sharinga na mugenzi we aho namwetegereza ogwa kabiri yengere bazahansonga ekwatagana hamyoga kugama ngo buri yomu nakora ekie baitu itwenda tuwerekerizo kurora ngo bundi nituwenda
rundi ntukora emirimo eseme yo kwane kora kwa nzihanga jakasatu yagamba nguwe nkawe kutangana ba civilians 10 hakira tangana abanyamahi 10 uko ba civilians 10 muri yo naje kubaina umuzegwe abanyakuzi ubusimu muri yo abapokopoko muri yo naba sumubundi abantu ababurikika bari yo kandi usanga bugaruko bagalimahe nosanga bayine kigenero kimu icyo kurora ne balindo singe bo myuganda akano hari tutakabayire kubantu kansongege obalizeyo hansonga ya kubayire kwebaganizamu ensonga yo kutaba independent na muno hali mutakabayire kubana mwije ikintu iki cyo kutaba independent kutechwera munko muntu especially katugeza turukize myaka 18 baitu nosanga tarkwechwera obundi no warko bayineka nusanga tali independent kirukumara bonako kuriya mukataru kariya biro bine bintu bukasisikara nsonga yo kutechwera mu bundi oli nyineka ozaire nabana genda mu masomero hani nusanga turkwechwa toine bugambero ikintu kikagaruze nyuma ihange kirukwenganaki mutakabayire kubana muyije icyagariza ihanga nyuma munonga nango obutechwera mu bunani ingamba baburiyo bwaba Nyafrika yes abembeze b'Afrika tigendera aha bitekateko y'abajungu yes habo kuba nuba kutugabura nuba kutukwatira bagira government igitekoraraho tekorara bagira ngo hatananga to ergiho nergo hati abafrika abembeze b'Afrika baguma attention kandi bariya nabo twakayina ngo to developing abo ko twa developinga twabatarwine twabatetene tebene baguza ebyo kurwanisa byabo konka mbwenu nicyo naningambira ngo NRM kuyizire no bwebembeze bwayo na president Museveni bagira ngo apana Uganda ni Uganda abanyarwanda bamanya ikibar kwenda hatiwe waza kureba nka amashitaga garebero hati Uganda bagitonzira hati Uganda tubagitonzira hati konka kintu kikakira mutakwataho kandi bagira mutakwataho government itina kwataho abo kuba yakwataho umukasheshe negenda mwene kintu kimwe akenaremu yayambira ihangire ibyo mutakwataho bagabirwaho nyo naza kwataho ihokoro cyo rukwenda kandi wakwataho yamanya gutene cyarakore eje kunywana so mbwenu kandi ebwana ogamba ekamanya obushoborozi eka hati ebimwe nibiretwa obworo obutebasa nicyo kurebera nambwe n'ibindi byona tubikozire hati ekisangi kikuza kwisha amani ga government gona amani ga president nigaza kubagari kandi gatandikire konka nigaza kongerwa ahantasiye y'abantu omakagabo abo kububoro nabone nikizubu abantu batekugira mpiya omakagabo nicyo kureba ntabera hemyo ga nicyo kureba ntaberaho PDM nicyo kureba ntaberaho bona bagikare twizire terabo munankezo by the way nizo zizene cendeza uburo bw'abantu kunko of course abamwe batamanya kakwemera Uganda naboro yasinenda kwaho ne ware bakashara ko kutunga bwene hatege government kunka ati amani ko president abayinaga bigaza kuza ahantasya twaba bagiga buri muntu akabasa kweyemerezaho umuntu nawe independent ukumanya mworo utagira cyama hata butishitamyaha imbase kugambira nto mukazi wanjye ndakurwa mwenda onashati cyakubekire cyama no mukazi wanjye umuntu abo kuba ninyenda ngonguza akasente mutwara umwirwaro yata mukazi wanjye arere kubisebo nenda kurgamo mbwe hati nyamba umworo utagira cyama so mbwenu hati no kutera abanyarwanda umuranga ngo turwane soboro buryo makagito kandi uburo bworo wabwo warasana bugenda
hakubona urwara se bintu bishatu kandi byo na buri muntu wena baza kubikora nibiha ubwo urwara sa planning hati no manya abanyarwanda iki twita tugira plan mahagito umwaka nugwija utambura ugutai utambura bwo bona shiwe orashitamira no mucyara wawe ninga mwaba mwene nabana banyu bakuru mukagera mu mwaka twaza gukora ki twatasya ki twashoza ki icya kabiri no gukora munonga turukora one time mukabe embarrassed tukatiri mu workshop yemwe batigira ngo umurimo gumwe gukorwa umunyakenya umwe nikenda abanyarwanda mukaga gukora turukora tutaha senteze ubuzire Museveni yatwita ushoti nanda gukoraga nwakuzeire ninga izo muko wanje nwako aza kwingura urutoki rwawe icyakashatu no kusevinga tukabasa kutunga uko tasevingira ho niwe ubu ukora umutive we stage kumara imyaka 10 anatugura mukabuzi bari afukureba umukozi wati umukozi wore bavuga ati afande mwese yafande umukashija karamukaho bashanje stani yaho ne kuri ni nkoko biyo ya mukateri ter munango yo kugira uti ubona atahanaza kuri koko yaje so ibintu bishatwe by'abanyarwanda babyega ukaplaninga ukakora munonga ukasevinga ubwo n'ubugendo twabati kintu busingiyo kandi bufite kateka ngo nubuza kugumizamo habo kuba akakanka kwibiruhuka cyawe egi NRM nabo yabapate nabo yabaki no mwenteze nabize nabyabandi pate UPC DP FDC arere hemuna ka revolution mwini warebere pate habo kuba inemara pate system negera ngo wasinga tware byona wasingwa fuirwe byona a winner takes all a loser loses all konkati ushanga minister president wa DP minister muka president wa UPC imwazende giro mu FDC hati ninye muntu mukuru munongo mwe na rimwe so harimo na ka element ka revolution karum hata batamanya bafu kugenda ya UPC DP people power konka ku breaking aka ka element ka revolution cyangwa Tichangwi kandi ensonge egyo ineko kyagikoleka minister president wa Kitebenanka minister mukyara wa president wa Kitebenanka baitubona ano kiranchigamba winner takes it all loser loses it all ariyo nakoleka bwaki elements ziri twakubairo bundi tutarukwiriza hayino kwesembereza kandi netukikora na muno omukayire nuko kano emyaka mukaga ekaba mukaga kuruga kinana etano emyaka etano egyo hakuba tinkinihera nti emyaka etano imwatwire kucyana hati Uganda kiyongeraho size embiri kabiri yeta myaka etano egyo mbe muno mbi mbashata umuntu warga habuntu ukabenya mishwa embera nebeta nebambi embera nebambi emyaka etano etine bikurya emyaka etano etine bijwaro emyaka etano etine magara baidewe etine hope amasiko kujya tinyece kare hopeless konka habwa siasa nungi habwa ideology nungi ugumana amatiko no tarire ushorire no utene cyo kujwara ubene cyo kujwara no mushara gwawe guri isasi ugumizamo emyaka etano ekeri mbe munonga konka erkuyambwa
ideology nungi habokuba eyimwe keri yo kureba Uganda nenkera Uganda egi nenkera mbwene wer kunkera oba nafa konka Uganda ikaba liberated no problem bengi bakatsigarayo bengi bakatsigarayo hanga icyumuro kirungi konka ekigenderwa cyaba basigayeyo n'abayizire kikakiri obamfa obandigaho konka Uganda ishemereye kuba liberated ishemereye kucunguru kandi yacunguru kandi mwaba mwina ideology nungi ibintu byona nibyoro nambwe no kureba abagenzi bitu baba mwene bagira no manya bagira batima tokakingira cyengi yabanenda kwisha yabe neshogezi kugireta tokakingira tokabasa iwari hatakabeho cyengi umanye gufite radio tekabiri tarho shonga shemereye kureta that change ko kare heshonga ya mani by the way government yirwan sayunga nka government yobute kene yirwan sayunga hati nkakinana netano Tito Kero Rutwa akakora ku yahamba government hati manyitu tukeje kuyihortwa hako mwamuru confused mutandika kwitana mwe so mwene the government ege yawe is very focused abanyarwanda bashimira kugira amatsu kandi bagina mu matsu nambwe mbaye ningambara abantu akarura akakargamu nambwe ninyerizo bandi ni celebrating in celebrating revolutions ibiri ya kinana na mukaga ni yejo hati kumwestanomu kumwestana abanyarwanda bagizera ba westana munga abanyabishuba mwana mbe muhumwire tufocus njyantunguka Kampala ogono rebo kuyaba irere hatinga televero mushana uwareba nka bagenzi betu abanupu hate kugira ba leaders ba nupu ashatu na mwenda movement kagira atana mushanju mu Ruganda yaberete bumuyaga buri abanyarwanda no appreciatinga because ro myaka 20 hata nambwe n'inyondi yo ni celebrating enaki ibiri revolutions ibiri ya kinana na mukaga ne 15 kano James Mwesige nuwe tuyine nyinja karekero kinu aina nsongezi yabaza kanozurora mazima ngunizeyoleka kubanza inamwega hagambere ngo government ubarabera hinduka torukurwana bus yagamba ngo nguna yinyini yeso kutanga kwerwana sayonka akavuyo kakatuye kamwithin government yakahinduka ngoburwa nurole kiyaro yogume omanya boko bakaire tikakakozereki tikakahikero bwerabera hinduka nayunka nesobora kugwamwa akavuyo kandi kasobora kuba neyendora dakika zima 13 za karabasa yitu ya kabiri program sisimuka TV West nehinda ikiriza tumule ukake ando turahumura utaragumuka humuro tugire nutumalira program sisimuka yo murungi ruriyo notorora nehinda Enjoy your festive season with StarTime's Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda, Best Friends and Omuna Mfusi on Makula TV, 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African Football Tournament in Morocco this December. Alan Okello.
Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Orihire n'uruzinangende rukutunga stika za moto third party okubamba no kubambura urupapuro rwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia eya digital moto third party stickers nebutura obwecu bw'ikiruka cyawe n'obwerinzi eyango koresa kandi eri kushisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira harmomo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank. Rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizwa bwa kandi oine license nuko tunje digital sticker eya moto third party from digital na moto third party digital sticker. Ubutumwa ubu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurunji munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karunji munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets na maduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero ahwari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumanya bikwasireho gambira abana okwejo ni samazina gatari gabo gonyine kandi hona bajiro mukuru babuza baba batetegerize. Okay, nuko twagaruka tyobanywani beitu program ekiri ya sisimuka mutabarucheyo omujenyi witu mukuru natworeka emyaka 80 ya NRM itobinje yituzarirwe mu yitu kumanya yonka ibyo byenyuma nitwembamba tutebeza bitu twakomaho twino mujenyo ndejo akasheshekera izoba mukuru w'ishomero ry'amana mnonga omwihangeri kandi twekubentwenda ngumbase kumanya biri kurukwataho ebikwata ishomereri nabwanyuma ubundo kashanga interest ya wahetura neronda yargaho yahabona tinguza kutora kireka hango ntaka mwachire beitu murece mbanze mbijutse twina ba Stanbic Bank abo nibatwachira ahabu kusevinga ka sente kitu kana no kubasa kuba involved mu economy yihanga omkwatira no kubikana no kweguza beine amatajo mu ihanga ryona basa okuza aha Stanbic Bank obase kwigura account abo kwamba kwachira kandi bagambe ndimezona wahika yoko resoro rwo kumanya bisha kuba nibatambara jeniwe Standard High School okurgo muri Kapeka omumba ko bishomereri niwo twinaho kubasa kutandikira aha shongejo twakwakira sebo yanjura barutureba nabonye matandikira ya habarebe ba TV West nanye nashemirwa kwije mu studio mu nabaramusya nimba tabarsi bururu mwe bare kutera ryo bururu turabere mugeni nimba tabarsi ya mwaka musya ngo kubanyanjura amazina ryahimbisibwe Silvano the director wa Standard High School Kapeka erishomero ndashangwa mu district ya Nakaseke Uganda so twija kuhiga abantu bo mu Western batabana n'ikintu njyabana kushomero hari
ako mwaka kushemera harabe exposed afuna exposure so yes ariyo mumbatira karura ko protecting against yes okay no twata kuri Uganda amana tuga expecting akorwa mu western yes so western mukatukoraje kuri abantu bongesereza ubongesereza kwenyene okay niwe katabari chakarura ka bwe nututandikiraho ubuzima standard high school yasyo bwire buri kwingana ci niye ha kapeka yo habanka hirhanga ntemba basi zinga hitubone tubashiki ya standard high school isho meriyo tuireho ako twartanda ko mwaka gwen 2023 actually imyaka ihwire kache twa celebrating imyaka 20 nisho mero tuireho turi hasi ne yo kubanza tukasine ya mukaga sciences and arts ntukoraje muri district actually mutiyana na following yo kuba ibibuzo byambishohora ndiri mu mashoma go gukoraje muri district ya Nakaseke yes ko nkati one organka kunuya no temba ka ira bus zo kuza Kampala wahika Kampala then no zo mu park ibakwete na Mayuba na Mayuba no park yense ya order Kampala wahika mu ezikubana zipakirana zakapeka nazo hakapande kapeka tuba twaroshinje kenda kuruga Kampala no kwata Bombo Road ochamra ha town yo kwita Matuga yes so kuruga bano bara transport no bare kuruga kwika Kampala na shiringi kenda kuruga Kampala kwika hishomero ya standard high school kapeka ego abojona bishiki wagira yabojona nabishiki siniya bano kwika siniya ya mukaga kandi esente zitu za fees ne sentenche kandi hishomero runje munonga akwa boarding ne mutwaro nkaga netana Chikumaisana mtuhira unaka transport mutubarira kibarira ko mutakorga hari kandi arigeze sente ngo mutakona gakuno yo western tuko expectinga kuza kwekora umfarso amfarso no gushanga hishomero musya yo chikuru no kuronde bitabona nebindi bintu ntani sendi jero hoya kubasa kundeke sishomero rintura ekabeye uze kibuzo kirungi hati a standard high school nyege sensi bakwete ya new curriculum tukagita mamani tuegesa byemikono twina sofa courses ina actually itano twine ya yishoke bya byite salon twine yoko se byoma nyingi naki welding twine ya motor vehicle kanike motoka na byone byo no kugivuga atwine na by'amashanyarazi yes then twine na necharani hatevyo ntwenda ngo umwana yanaheze siyo yakana naba ine cyakwasa kwekorora yaba ari umuhorde ninga yaba yakomaho yatafuna mucha kweyongerayo mabona ko bangwine naye na nawe mwana skill yachifundize mwana nyatangira gukora sente ne kuyamba bya computer tubitamushomesaje sciences tushomesaje sports tubitamamani talents z'abana okweshongora yakuba mareba akarango kitu nakarabaha umwana mucyakareba nurango byone byona bakabikapucaringa nane byaguruka ari byo buhingi no burisa byona byo twino famu yishomero twino rutoke rw'amani twinaho inkoko twino hente zenjungu ziryo mu tuzirebe rombeju nabana bitumbanya mate umbushera tubatera amato umbushaka tubwiho mufamu yishomero ko bagambe benatera yetoki bagira ishomero n'rongi abana n'abari yaje manyabiha ngwe nuko gambo kurya je ntutandikira amate n'ingana bana bari isade nimo muguza ishomero just gumanda tasi umuntu nako mufamu yito tugabatera umbushera baganyo era abana bitumba mbarebe kaje munonga yes akureka twantwe na facilities zo kuzemerire abo jo nabishimwa baraza barara bata then facilities nungi twine facilities nungi twine bisuro bodi nyabana bakurara ntarungi munonga na twine na CCTV cameras security y'abana rije ishomero yetorire n'ikisene na fence parameter fence yes twine standby generator amashanyarazi garagaho tubantu tumwe tarugwira kutushanga turyo mwiro security rije nonongera tight tumako ma security chonka bagano shangwe rigenda amashomero minje nagacira kubanga kwa twemerero aho hono mwija mutwaza muta kashe nicyo twaterira na kwenda kweri indebyo nicyo twaterireho parameter fence tukatekaho actually iyi parameter fence shomero ryona nongera tuyetorozaho ijya kwita sekanyo rya katsinge njya kakena kakobwoma twine n'abasirikare bo ku mishomero ba security guards
security nungi namwe ko muzire nka abazira ngori nka za Kampala nyo kabe ni kwa namageze ngo bazo hike nayishomero rero ndagamba niko ningane byo kujubisa yes uri ka side za Kampala za Wakiso Rwero nkahimwe na zitakuza kugira ngo utambura hari munonga nyo kabe ni kushaba wano hikayishomero efisa zizoba akwa n'ikirungi aho kuza kutwara umwana wawe ubwo umwana wawe n'ikirungi kumanya ishomero kuza kutwara umwana wanje ni ishomero ki akobwa umwana n'umwana wawe ryo ni future y'umwana wawe takafaga mutwara umwishomero abazira mwana bafaga tambika abantu umwishomero takurumanya umwana shoma aragayo siniye kubanza hikayakana umuzeta kaza yoga takumana ishomero batwaza bata ekindi ekitukumanyurwa hayishomero ryito n'ikindi kitweta discipline tufa munonga discipline y'abana akwantu kimanya akwere moto yito negira ngo discipline akitu success akwantu mango mwana yatine discipline yatine micwe no mwaka umushomese bikushake sineba neza kumuteganisa so ntumantu yebembeze micwe twatsa munonga micwe ibintu bye nanka ibintu byo kutina rahanga dino zona tuzikiriza kandi tuza program abana b'abasiramu buri wa gatanu babine uruko basarsa abana nk'abana barokore sane mbabine Pentecost mbabine pastor wabo abakatoliki mbabine faza w'abasande abakristiyano mbabine reverend wabo buri bantu nbashomera mu nyizikiriza yabo izo chapels zona muzindi zona tuzinayishomero twine rooms different Okay, Standard High School Kapeka twine director wishomereryo kandi akanko keira kwene kwano manyawire kwano utumwana wawe abana muri ko mushobirwa gano mugagerezeho gabasha beito junior time mukozira mutashi emya umwako gwahwire gukagenda guta ango kunagambira mutwize tukoraje ana sine yakana na sine ya mukaga for example umwako gwahwire emyaka 3 ekoratine inkumi birabune ne tano nito tubituje twebembere district ya Nakaseke na Munonga hasine ya mukaga yes ati ngomwa ko gwahwire kandi tubito wasingira kaine 19 points no mukuzihezayo 20 hasine ya mukaga so imyaka 3 kuri ati producing umwana ine 19 ero mwako guhira twira abana batano Makera University aha government actually university za mwaka za Makera mwe bazarira bamwe baza Cyambogo a government then abana bingi bona baza ha high institutions of running hasa ntakeberwe tuyineho na nemero me tukuranga tuyineho twenda kongeraho abo bana tukumanya muno kwa bingi mwakogu tuyineho na kwa ronka bashomesa kunuya abantu bende myanya tuyineho myanya mike yabashomesa so umushomesa ni wo ryo ko abantu rumurummo uri experienced na nishabonte resumes ya screen tuyineho imirumo mike ntwe na secretary ntwe na wadeni aho ntwe nakugiraho kongera staff to boosting staff na metroni so shomesa ni mo bari yo muntere akasoma mwana mwenda mirumo tuyineho imirumo mike twasaga okay muri hihi nirwaro abana bitu kuba kurwara za covid n'ibindi ito turukuno yaburengera bizo ubundi biteganisa nago wabuze kibuzo kirungi tuyineho residence nurse yes tuyineho clinical hishomero then tuyineho na nirwaro tweta turya affiliated to in case ya complication yaba tutakoza jumaneginga tuyinirwaro twasa kutwara ho mwana rero muzire okijuka basa kutukakumanyisa in case konke burwiro bwa burijo imishwija ibufube bukoro izindwa za burijo ntuzitambira ishomero tine residence nasa iso natura ebya byo muskuru fees ningana mutero muzira yoborezeza yo na byo mu mutwaro ngaga ni tanejo konko muzire kinanyina gwana koraje budget nko mwana kutandika mwene budget yawe ugikore miliyoni 1 na n'imitware 5 umwana yanatandika akwa twino za uniform twino uniform ibiri twino uniform ze bikanka bishatu payers ibiri zo kushomeramo zo kusibamo na neza sports umwana gumariyo wishomero no buyakugira ngo yatora akagumariyo wishomero tera twine imyenda ngi ya burijo no nawe kwa mu reporting gigarazayo ito tumuhereze yaino kujwara so kutaheze y'imyenda uko kwehandikisaza identity card admission fee requirements byona mbwe ntoto mwana yanatandika mikaka yakakadeka muna n'imitware 5 then time za kurata
mutwaro nkaga n'itano yakwa bibindi kusingo bw'nyino wabashasha umuntu umuntu batokuza kubigarukamo. Okay. Umwana wanje nagenda kumuhereza ka pocket money inene kesa hishomero hine byakubasa ku accessinga futura ninga yakwikayazo mu chikume kiza. Ngati chome. Tinoza kantini yana we basa kuma ka pocket money tino kantini ngo kunagambira twina kubarebera ba wadeni ba metroni nubu akwano yangono inda ku musindi cyakasente iyo washika ishomero no kwataga na basa hatu wanda ku musindi cyakasente no ubona umusindikira mobile money cyakitine shonga bene kindi abenye abazira ku gahane machakwete kwefuze kigambo cya fees ntushashora tuta umwana ko kumaso ku muri registering standard high school tumuha code yo mwana payment code so hate cyo gukora cyo twasa tumara kubara buri kimwe cyo nawa kana n'ikindi kina gitakeberwe abazintu biciro zo kushashura mbicweka. Yes. Akabazira bengi no cyakushanga ikizubu fizi umurundo gumwezo zona nazi ya umuzintu mwikiriza kushashura mbicweka bishatu tujyangwe tamu yane etandika shashura 50% obe bicweka 50 ari igana nka visiting day leta yo 25% towards what yunza kore bibuzo shashura 25% ukosa code yo mwana ndukorese sumu yawe yes no steka sumu yawe sindika to receiving banyereka ngo ngo cyo butonje charite wa standard high school very good yes sinia yakata twako no giruti ekore kizina ryo mwana ekore ke class yakushomeramo ekore kana n'ishomero yakushomeramo sindika sente zitukuza kubona kugira ngo niza mwana intambara niza Kampala tukuza kureta fees yes okwiye turi kugenderera kureba okuwa kweta abana nana okutinde kwant registeringa nkabe nyenda manyu mwana wanje kuya ku misbehavinga ahishomero hazandu kunuya ningashinda hare how do you go about it numunye tanko muzire ntemba basi ninga yino kumukutandoringa sana ya cyaba cyarenga ko twine mechanism nyingi zo ku disciplining abana mwana tumuwoninga twine disciplinary committee ntubahanduringira ishomero sana yakora nkikurenga munonga cyarenga konka tubahanduringira ishomero akwita kunagambira nti ntwebembeza munonga imicwe hati rwango wabuze kibuzo cyunja bamwe amashomero agamwe umwana nakora hincho biyemwe babinga mbabire no budukura abana bato mu budukuru ito ntugrooming omwana twine counseling sessions ntugrooming omwana tumu mentoringa ngene nabwe haza koresho binabwe naba tinkuma cyo kwa cyambo akwito ishomero ry'itono bareta abana kugira ngo abana baremere konko mwana yaza kurga ishomero ari reformed ariyo mwana murungi aterire yakwa program zezo okushaba ntubatasi mu kushaba mu kwikiriza kwinarahanga tuba counselinga tuba ndashika gwantuga yes nanisha bangu ushobora gukora registering atendere sumeje ya 075 igira zo mushanje itaniye 2923 ege sumer ya WhatsApp nkabazira barahare nanisha twese sumejo ni kusinikirana academic form byona ntubimara hariya rero umwana no mureta bureta hizo bari nyine yaki iyo reporting so nanisha amasoma go mgonjo gatera tongere kuba kandi twino burangwa ha TV West ngonjo kubureba ishomero nangwe bishani tubyabasa kwija unkabana urebe burango nubona urebe bishani byishomero kurukushana kinaki yes kandi nabwo wakwisa kwa WhatsApp ejo nimbasa kubikusindikira bishani byishomero ntwumurike biro bingahi ntwumurike biro unkabana abanda bebine byahiguru sini ya kabiri ya kashatu ya kana ya katane ya kana ya mukaga ntandike biro 10 ngoko government yagambire bakongezayo kunkaba boarding ntandike biro mwenda dena basine yo kubanza turinzire banze byashobora yamara kushobora rero ntubaha program nabe yasine ya katano turinde byakana byamara kushobora abantu basibure yakire twa otherwise mwebare kuntaya isa nanye mwebare ku Potaiso Studios so ishomene ryeryo ntubendeza muturetera abana abo mu Western Union banzara kunuya no banzara shema konka katangaza Uganda natandika yishimira so nanye kabinishimira nafu nabana bingi ukorganga umwana atakwikaya akabo very good hati yija nana shanko wafunishe so tamutaka irarikira ngo umwana yaza hare yagira umwana kakushemera hano kunagama nafu exposure nafuna different cultures nico muyamba munonga kubashaka yes babari munongo kirinetwe program cya system keda kikaza batano nemwe zari mushayiti ya kabiri standard high school kapeka yanambaze sumana zezo zakoporeho kurunji utero yendere kongera kubuza ubundi tutakwasa kusyaho ahabakire okutukwata twaza kwakira bisinsino nawe abase kushikiriza umukorogwe otakarga